December ni kuwa kumsang ni samni pali hania Rainbow Mizo Channel thirtu le ngai thatu te chibai kan buk theu achau nizan lama report kanon pek tong khan Syria sarkar asata kai hroi chu atlu cheta masa Syria sarkar tluk chet na hian ramdang te thlamuan na alathan chuanglo ani abik takin US le athurwal pui ramthrang thrang baka Israel ngai po ralmuangin hanlom chuanglowa Syria sarkar ral thuam hlom te helho te kuta haput lutanga chu chuan Khawvela chiat na lian thamjok athenang ti lauthona wangin ramthan khatten campaign chuaka inral ringin ramdang po hanumek bok Syria tul chung boina le sarkar atluk nuwa thilthleng zel ta hian voin thleng hian Khawvel media munluan number 2 halanimek ane politics le military lampanga Russia le Iran ten Bathis Syria government tia hansai thin President Bashar al-Assad kai hroi hi nget takin hanthlopa hebaka hian Lebanese Hezbollah firfia group tele Syria Palestinian group PFLP-GC le firfia pole helpol group rang ten hanthlop ani boka tichon President Bashar al-Assad kai hroi sarkar paitha nena changta hayat taril halsam HTS tia hansai thin ta chu Anmani thlop tu ramthan khat ta chuan Syria ramchunga sipaipol group pani tin hansoya Syrian National Army tiak ko hani thina Syria rama buaina ha chhuatira tang khan khothlang ramlian tak mai heng US te France le UK te hian Syria eptupol te le anmani thlop tu helpol te hi politics lama le military lama te logistic lama te tranpuina le thlop na nasatak anlo peto bok ani tichuan heng anmani thlop tu Iranin akai hruai Iran proxy santi ho Hezbollah firfiak pol tele firfiak pol rang Middle East om tachu tun haya Israel beina saber tu le Israel sarkar tibuaya chailu hai ber tu hanimeka Israel Hezbollah firfiak pol te Hamas ho te hanin daw wangin anmani tranpui turin Lebanon ramchunga Syria trangin helpol chi rang tam tak anlut toa hengzinga hian hatam berchu Syria Hezbollah firfiak polte hani tichon maniloka khan Hamas hotele Israel chuan inka haina thuthlung ceasefire agreement chu anjekta tichon khatianga ceasefire agreement anjani avek khan Syria asata sarkar dodal tu mipui thlop helpolte HTS ta chuan offensive operation lianle natak mai hankalpuitan vechia bok ani Lebanon Hezbollah firfiak poltale Israelin inka haina thuthlung hanjia hi Lebanon le Israel chuan ahlot linna liantham le dom tak mutur halom chialawa masa Syria ceasefire agreement hlot linna dom tak chu mu ani ta thauthung ani hetiang ani meklai hian Syrian President Bashar al-Assad sarkar tluk chetna hian Middle East hi ahim phaim tirot chu mitam tak ngai dan hainang lo hlea engponi sela hetiang ol sam taka helpol ten sarkar sipai te nea thunai na hanlak thaina chan hi Hezbollah firfiak poltele Israel indona wangkhan asata sarkar chu thuk takin hain rola masa chu asatale athui hroi firfiak polte thilti sualian tak ania antan thanglian tak alonita a sarkar tluk chet thaina tur khop hialin hinrolna thuk tak alo nei manta ani Syria ramchunga Hezbollah firfiak poltele asata thlop tu helpol chi rang ten Israel voitam tak hanon kapa heiwang hian Israel chuan chanlet na voitam tak alo petoa Syria ramchunga airstrike lian tak kalpuin Syria sarkar ral thuam tele firfiak pol khoile athlop tu firfiak polte ral thuam tam tak nuaidar alonito ani Israel ralrel dan han strategy ropuile dangdai tak mai hi Khawvelin tuna chuan han ngai ven hlea Syria trangin Israel handon ka fauthina wang khan Israel hian chanlet na apesatlia anilawa The Wall Street Journal chuan Middle East Israel le firfiak poltain dona hian Israel chuan Syria hi thuk zoka inrol tura polu hi adu zokane anti tichuan Israel du thu samangai in Syria helpol chi rang te handon chetangeya
heti lai hian an thurol pui Lebanona Hezbollah firfiak polte laka Israel chuan baipui thakna lian tak tak mai hakal pui zuita ti chuan Lebanona Hezbollah firfiak polte tranpui turin Syria ramchunga tangin helpol chi rang le Hezbollah hote Lebanon ramchunga hanlut ta trau maya asata chakna tharui helpol chi rang tamjok te Lebanon ramchunga hanlu fel nuwa Israel chuan Lebanona Hezbollah firfiak poltenen ceasefire agreement han sign ta hei hi United Nations sin arkriat puina nuaya anita ti chuan Lebanon border le Israel border te Syria na hanin rina border te chu UNIFIL UN sipai ten hanven himna nuaya da anita chuti rol chuan Syria sarkar sipai te paithak tumin helna rebellion ropuile lian tak mai hatheng juita hani ti chuan Israel melmakum hlun Syria asatakai hruai sarkar le athop tu firfiak polte hantlom ta hei hi Lebanon Hezbollah tele Israel in kara inka haina thutlungan zia hlotlin nani tin han soita ani mase sata sarkar le athop tu firfiak polte antlom na hi Middle East sa remna le monatlon tling hathenna turatana kongpoi monge hania Middle East boina lian jok chokchok tu tur tero chu mithiam tam takte luti haitu hanimeka sarkar paithatu helpol hayat taril halsam HTS anti thoptu lianber Turkey chuan Syria nena Ramri buffer zone siam hantumani ti anpuang taruk maya achan chu Turkey hian hlau pakhat anaya chu tuntruma sarkar paithatu helpol hayat taril halsam ten tunthengan thopui Kurdish helpol te hania tichuan sarkar paithatu HTS te hian anthil tumber chu Syria hian Islamic State Islam sakhozui tu ramdin hantumania masen thopuilian tak Kurdish namjinga hian majority hatamber chu Muslim sakhozui tu ni masala thren khatte Christian ania thren khatte sakhorang betu hanibok ane hewang hian Islamic State rural hnuaya om handu don lawa anmania ramtran pek an phut boka chutianga anmania rowanin relna hun turatan chuan Turkey le Syria inrina border naiwaivel hi anin benbelna hun le uncontrol area hania Turkey lama hian maron sona ramron zau antum hi Turkey chuan halhau thongbok ani hebaka hian asata sarkar paithak na helpol chrang khai khom tu ber HTS hi Turkey chuan hunrei tak kalto tang khan lo thop to masala tuntumain beina hian Turkey chuan in nam hnoina le tranpuina engma hapelawa asata sarkar le athop tu firfiak poltanena inramna thuthlung ziapui turin Turkey hian anor hani tichuan Syria rampuma hian helpol chakber chu hayat taril halsam HTS tahi nimasala achunga hian ankai khruai hanmani thop tu helpol chrang zinga Al-Qaeda inziak lut helpol tele ISIS inziak lut helpol than khatte hantel boka chung ho chetna wanga Khawvel chetna rap thak tak khengte kanlo muto bok ani tichuan heng zongjong awang hian Turkey sarkar chuan manro tangkai takle kudle kea halo man thin nima sela HTS laka hian inven film khur hangayani ti hriain Ramri buffer zone hasiam donta ani tichuan firfiak poltanen thok khowa Israel ronbai fothin tu President asata sarkar chu tlucheto masela Israel po ralmuang takin hom chongbik haulawa hom jebera chuan Middle East Iran in a thop firfiak pol chrang te resistance force tia Iranin hasoita chu antlu chemeka masen aya chakjok helpol te anding chok mek bethung ani hayat tarir harsam helpol te hi Lebanona Hezbollah firfiak poltele Israelin inka haina thuthlung hanziania anron chet chuwangin Israel strategy hanral rel hnuaya heng helpol HTS te hi Syria ramchunga anchawe tran niasoi ania achan chu remna thuthlung ziani takha HTS 10 Syria an khopui lian ber Aleppo khopui han bei tran ni ani mase chu tiang chu thilthan dani masela Israel Defense Forces ta chuan kumsang ka jakwa somsari palin nuwa avoi khatnan Syria thunun na hnuayom Golan het muna hanluta Israel atanga metar zainge mazata hla hania drus khua khadar bula UN outposta
helpol te beithut na hom thailaka dawlat puiturin Israel sipai te hi anlu tani hei hian asata sarkar hatluk chiatawang hian Israel chu ralmuang takin omta ti na hanilo ti chiang takin hatilanga nimin sandaya khan IDF chuan Islamist helpol le raltlante anram chungaron lu thaina turle mundang han thenom ram han border naiwaya te han lu lo na turin danan tumboka IDF te chuan sipai brigade nilai mai han thon lu thu han soibaka heng sipai te hian buffer zone han siam don ani ti an puang bok ani ti chuan international law noya remti lo Khawvelin hakhap Syria sarkarin chemical ral thuam anei tele ral thuam hlom dang hanei ta chu khoyang nge ti to paniang tin Israel chuan ngai tuana han seng meka Syria ramchung le Damascus khopui chunga po heng ral thuam te hi helpol te kuta hian halu tangti hlawin Israel Air Force te chuan tumenge mozat airstrike an nei to ani Syria mi pui tamjok ten han thop hayat taril halsam te hian tuna chuan Hezbollah firfiak bol tele athop tu sarkar te chu an beiber nima sela Middle East sa helpol chakber ni turin hanon ding chuak meka Syria ram chunga President Assata Harorel nuaya tanin han siam tam tak te chu tanin kongkhar hongin mitang te han chua zalen ta hum maya President Assata sarkar na nuaya tanin mingthang berber te po tuna hian a kongkhar hon hanita mitang ta chua zalen an nia no pangkum som palimi tanga kumu patak tak to thlengin mitang tam tak anoma Syria tual chunga indona chualai le President Assata Harorel hun chung hian mibo tam tak anoma The Guardian in report an pek dan chuan heng mibo te hi nuai khat chuang zat an nia tanina hian an khung han ring ani hanti ti chuan tanin kongkhar te honga mitang ta chua zalen ani takawang hian achunga hian heng mibo ta ta jinga mi tam tak chu khung han lo ni ngai ani ti HTS te hian an fin fiata mit tuinen han chung tenen hanin mua khoya nge hanoma an ladam nge han thi to ti po kumtam tak chung hin thraton to lo te in ton le na limom tak chu athlen rolin Middle East sa helpol chak tak faction ropui tak ronting chuak mek hi Aleppo khopui le Damascus khopui hatluk chiat nuwa anchat jui jel danatang hian Khawvel ngai hathata chia lo ani tichuan Israel po hian heng sarkar paithatu helpol te hi hathop din hathopui don nge melmangin han chun zom don ti po thutluk na mumal sia maharta chutiang bok chuan Turkey baka Middle East sa ramthan khat tele Western ramro puite point thutluk na le ngaidan mumal tak anla nei thailo ani engponi sela Syria tol chung boina hian Israel tan chuan tundin muna ngong thra chu anei te meu maya The Times of Israel chuan Ramrika na inchan let ton na tit for tat move chu nasatakin hei hian hati sioma Israel e Hamas te inkara indona chua tran tiratangin Iran chuan thilti sual lian tak mai pakhat anei chu Lebanese sa Shia Muslim movement te inrolve tura hati kha haneya Hamas ho puiturin Iran thupe kangin Hezbollah ho te chuan ke hanon pen chuaka masa hei hi Iran miscalculate athil chut diklo lian tak aneta inram na thuthlung hanjian nuwa UN in ruat blue line na Lebanese le athranom Israel ramte in thran na chu siam hanita ka wangin Syria helpol chak tak mai HTS 10 Syria sarkar le athlop helpol te han beilai khan vapui thailoin blue line a hren be hanita hei hi Iranin thila chut dan diklo le fulo lian tak anita ne hanti hanthir chunjom zel taila kumsang hile sompanga khan asata sarkar hi paithak tumin helpol 10 nasatakin hanlo beitoa khamitruma humhim tu berkha Hezbollah firfiak poltele anthurol puite ania Iran tranpuina kaltlangin heng firfiak pol chu rang te hian asata sarkar kha anven him pui ane tichon Iran chu aproxy sote hache tirna konga ahlo chama atla chia hanideu bera mase haiwang hian Israel chu thamuangin hanam chuang lawa Syria kaltlanga ral thuam atol lu thrin chu Israel chuan Jordan kaltlangin West Bank klampanga Iran hian ral thuam tamjok aron thon lu thaina kong haom ni in hanthria chung ral thuam le bungro hlawm ta chu lodang chat turin
IDF ta chuan ngai tuanan senga malak na anei mek bok ani mase hei hi Iran laka Israelin athil ven thon ania hetiang hini masala tundin hmuna chuan The Times of Israelin report anpek dan chuan Syria sarkar paithatu HTS helpol te hroitulu ber Abu Mohammed al-Jolani chu Syria le Israel inkara remna thuthlung ziak turin atopa chuan halolangta Damascus khopuya haron luta Golan Heights chungchanga po thilchin felngai te chingfel turin ain peyani ti asoiboka Golan Heights pumpui chu Syria nena hanin chu thrinna lakatangin Israel kuta hlan hatum don ti asoiboka mase The Times of Israel chuan karsom pali kalta chunga khan Middle East hian engin biakna thama haum tak tak lova off table engtiklai main haum ngai lova chuwang chuan remna thuthlung le hetianga in biakna kongtrang tranga hian Israel tan ngai ngam taka in hana tur thil haum ri lowani anti tichon voin hian Al Jazeera le Khawvel media dangten report anpek dan chuan US chuan al asata atlak nuwa Syria ISIL ho anti Islamic State Iraq and the Levant te chuan Syria ral thuam tha ta chua ramdang te poi han khoi han lo wangin US Central Command CENTCOM chuan Syria rural tu le hroi tu paithakani nuwa ISIL ho te hian Syria ral thuam te man rotang kaya han man lo na turin target samsari le pangazat mai nain Syria ramchunga strike lian tham tak tak mai han nayani ti han puangta hani US Central Command chuan target samsari le panga kan nei te hi ISIS so in khorna hmun vek ania ISIS firfiak policy pai operative tele ankem te hengjinga hian hatel pokani hantia Syria hian ISIS firfiak pol tam tak anoma chungta chuan asata thunai na top tamek hi hunram changa manga ral thuam hanlo cheprel han hlawani van borok lamatanga ISIS so targeta va baina tan hian US chuan Boeing B-52 Stratofortress te McDonnell Douglas F-15 Eagle tele bomkap chuak thai US in do thona chisang trang manani thu han soiboka masehta hian civil mi nuna chanle liam tuar hanum lawani hanti CENTCOM chuan sarkar paithatu helpol te hi anthil hlauthon ber hani lawani ti ansoya mase asata sarkar paitha kani nuwa hian hei hi hunram changa mangin ISIS ho ta chuan in thuam chakna turatan le Syria ramchunga andin mun so ngena tan hanlo man hi kanram ti don lawani tin CENTCOM Commander General Michael Eric Kurila chuan hapong jarbok ani US Central Command Commander General Michael Kurila hian vaukhana thucha hati chuk boka Syria pol rang te helpol chi rang te po hian engtikong jong main ISIS dena antho dunemo antho pe mo hi kanram ti don lawa chutiang hoizong che hanomani chuan US atangin chanlet na natak an mungal donani ti hi an thriat angayani ati tichon Syria President Anram Chung chua sana tlanbota alasat chu Moscow chuan Anram Chunga haum ngeyani ti anem heta international level po Khawvel ram thrang ten anlo ti thinangin politics thila haral tlana Anram chua sana tlanbote hum himna hanpek thinang chu Russia chuan Syria President kalchuak ta alasata ven himna tur khau tak kan pedonani hantia heibaka hian sarkar thar Syria hian haloding donani point thunai na muanom le thataka len chua ani thaina turin thunai nain lanton na transition chu muanom taka kalpui turin anhena hian thuron kan petoni tin Kremlin chuan hanpong jarbok tichon voin lama update thara chuan Syria Prime Minister Louis Mohammed Ghazi al-Jalali chuan aom na hun hriat lawatangin Al Arabiya Channel online in interview naya heta hian former Prime Minister Mohammed Ghazi al-Jalali chuan anrama chuasan lo thu hasoibaka eptupol te hna sarkar thunai na chu lan chon hanram tia sarkar paithatu HTS hroitu tenen in biak na po kanai towa transitional period enkol dan tur chungchang po kan soi ho to boka Syria chuan zalen na le muana hnuaya in thanna kan na yangayani hatia an hing hi hainang deuh hleka hayat taril al sam HTS hroitu an ho tu pa ber
Abu Muhammad al-Julani chuan September tha al-Asatan Prime Minister tana haruat al-Jalali chu thunai na in hlan chon na transition period chunga hian akai khroina hnuaya nei harem ti ni ti apuanga al-Arabia al-Jadid chuan muanom takin thunai na in hlan ton na hi kal thei tura baise nia former Prime Minister le sarkar paithatu HTH helpol khroitu tenen in biak na hanai hnuwa HTH khroitu hautulu ber Abu Muhammad al-Julani chuan hein ramna hian aming diktak asaina hayat taril al-Sam HTH helpol khroitulu ber ming diktak hi Ahmed al-Shara ania hemi ming hian hein ramna hian ming asain nana anin ramdanang chuan hetianga transition hi uluk tak le phim khur taka kalpuya borok monom tak noya thunai na in lanton ani thaina turin remanti vevea hebaka hian HTS lamten ne na hanchana wanga kot thervela te van borok lam hoya silai han me potrin ta chu top san to turin hanin tiambok ani HTS helpol te hian thunai na lain sarkar paithato ma sela anmani hian sarkaran din ngot hi thilram changani lawa international law in hei hi apom puidon lawa Khawvel ram tam tak ten sarkara hanpom don lo wangin Prime Minister kai khroina hnuaya thunai na in hlan ton hi sarkar paithatu HTH helpol te tan po hian thilpoimo tak ani bok ani ole khati jong kha kan report thaite nile phot sela clear tu le ngai thatu te kan video like le share te milauti sakthina wangin in chunga kan lom tak zet ani